Meira en 10 ár af ofbeldi og árásum hafa tekið allt of mikið frá börnum í Sýrlandi. Það hefur Rama, 8 ára stúlka sem bjó við 2 ára umsátur og árásir í útjaðri Damaskus, upplifað á eigin skinni. صوت ضرب وهيك بقى كنت خاف أروح عند أمي وألزق فيها خاف أقعد تحت الحرام. Óttinn sem fylgdi háværum sprengingum var til þess að Rama missti málið í rúmlega hálft ár. Þegar hún loks sneri aftur í skólann sinn og lífið virtist geta gengið áfram, kom annað áfall. كنت أروح على المدرسة وكنت كتير انبسط بس هلأ ما عاد أقدر تروح لأنه في كورونا بقى مشان هيك يعني مامل بقى عم ساعد أمي بالبيت منيح عم ساوي نشاطات من الدعم النفسي وعم برسم ملون وعم بدرس عن طريق النت. UNICEF leitar allra leiða til að hjálpa börnum að halda rútínu og einangrast ekki heima hjá sér á tímum heimsfaraldurs. Dæmi það kórónabíllinn í Damaskus. Kórónabíllinn barnvænt svæði á hjólum, þar sem börn fá sálrænan stuðning í gegnum leik með vinum sínum og fræðslu hvernig hægt að verja sig gegn COVID-19 með sóttvörnum. وقتها بيمرق الباص الدعم النفسي من تحت أنا بنبسط كتير بتشوق مشان روح أعمل نشاطات رفقاتي بالدعم النفسي أنا بترك مسافة أمان ما بصافح حدا لا حتى لو مشتاقت لهم أنا. Framlag þitt sem heimsforeldri UNICEF gerir okkur kleift að vera til staðar fyrir börn í Sýrlandi allan ársins hring. Takk.